telecho mutse community radio gona fa le go 96.3 FM a re le bogahle sefofane gospel choir morati ya Ntatanga at the St. John babu di benjo mahlomola shongwe and kupuka safety group Pilato Galile C ihliziwa go merele boga ntle le go senya sebaka o fitlhile moroka magageshu ba moyeng wa rena o fitlhile ka fa gomme ntle le go senya sebaka ka kapa radio e re ke no re palakata gona ka fale ka gare ga tlhagala la pitšeng kgolo ete MCRS gomme o gopole gape gore a re live Facebookong ya Dr. Moremi ebile re live gona ka fale le tlhagaleng la YouTube Dr. Moremi gape gomme ntle go tsenya sebaka ke ya gona ka fale ka kua go yena ka fale ke mo fe sebaka go rata mishemo theletse go le gausu mo artillery ditšego a le gona professor a ke thome ka go tamisha malome ka kapa ke dumedisha magoshi bogoshigadi ke dumedisha baruti ba profeta ke dumedisha mangaka borena ka moka setšo ke dumedisha tšhaba ka moka ba ge shukisa shie motho morago ke dumedisha mmogo le molli wa rena wa tlileng le khono a etla go nyaka thusho ka mogare ga dipitša tše kgolo ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ka kua Facebook ke a letamisha ka mokana ga lena magageshu mmogo le ka kua kgorong tša ga Moremi re a letama thobe re a leboga professor Madume a fitlhe ngwaneshu Madume a fihlile e re ke ka mola go molli wa rena wa lekgono nke ke mo fesebaka a tamishe batheeletše ke moka ge a fetša a role se borala ka baka la gore ge ile mampia a lapile melela ruri thobela mma go rena thobela le gona re gona re ka gopela go lena a re gona ntle le tshenyo ya nako mma go rena nna ke nna ka kapa wo ke professor Moremi gomme bao ba bonang ba bamba ba babedi ba le ke crew ya professor Moremi ke bona e le go gore ba re loksetsa dithapo tša di camera ka fa re le bogahle le ngwaletše pitšentše kgolo le baka kgolo e le ge le nyaka thusho mabapi le tše dingwe tša tše di lehlakiša go bophelo jwale ke tlo lefa sebaka se le lokologeng wa tseba re ba le bothata ba batho ba go sa re botše dinnete ka fa mola ba nyaka thusho re tlo gopela re le lokologeng le re botšeng dilo ka moka ga tšona tša ka gare ga seatla e sego tša ka ntle ga seatla gomme gore batheeletše ge ba etla go lefa maele kapa professor ga etla go le thuša a le thuše ka nnete ye le tlabeng le mofile yona thobela sebaka ke sa lena le ka nape la fe go lla se boralahle nna ke le hlokaina ke dumedisha batheeletši ka moka ba motse ke a le dumedisha gomme ke ne le bothata ke mosadi wa mengwaga ye 28 ke mosadi wa mengwaga ye ke tseneng ka gore go lenyalo 28 yes I'm sorry ka gore ke mosadi wa mengwaga ye 28 ke mosadi ye ke tseneng lenyalo ke le leng 28 years ke ka ga lenyalo ge ke re ka ga lenyalo ke se ka tlela ke bothata jwa gore molekane wa ka gate ke tla a fokola ga a fokola awa Modimo a mo thuša awa ba fola jwana ga a fola molabe le gore ke ba jwa ke mongwe wa family a ba jwa ge ke tšo ke ne le yena a ba a feta ga a fetša go feta kry le gore a gone motho e mogolo ba bang ba fokola ba bang ba matoganeng go kosa gore ye ke ne le yena e beng ke thušana le yena ka segagesho ka mokgwa a hlobanang le molwetši ela ga a swanela gore a ka mohlapiša ka go thoma gore a wa nna bone ka re a ke ne bothata a ke thome ke tle ke mohlapiše gobane le nna gabotse ge nke be ke le mothuši be nka se kgone gore ke mohlapiše gobane e le ye mogolo molwetši eo a go feta awa ka nako e go a fiša go kosa gore a ba ke mohlapiše ge ke sa mohlapiša mola go fihla taba gore bjane ke santse gore ke mohlapiše ke mophuthe gore ge batle motšabe le gore o phuthilo ke nnete ka ria ka mogolo go swanetšeng gore go tlo go dira ka re be nka se motlogele a ba dule e be lata ke sa tsebe gore go tlo diragalang mama e mapele molwetši o tswalana le yena jwa o hlobana le yena jwa ke ba gešo ka lapeng ke sesiago ke mamago ke ragadi ke motswala ke be ile abuti wa ka
go mohlapisha bagala bebe ba le kae be ba se gona ka moka molato le ka tswela pele ka ditao tswane go sa gore ke thushe gore ke mohlapiši be ke bona gore e ba lata bjale ba le bona ba tle go tle ba motšea ka lapeng e tlo ba lata for mmerekong wa bona mo gong ka mohlapiša ba ba motšea ntha ga mo a ke tse gore e bile go kwa bohloko reng ge ke buela go nna ka thomana ke bolwetse kore nthoela ke e boneng ya mfihlela ge ke tswe ke dutse ya mfihlela gore be le trauma a ke tsebe tswana ke tse ke bolela ke re wa tseba a ka teketla go le ntho ngwe mfihlela seemo se seng se dirang ka mogo mo go nna go ba mo go ba itsereng ka mogo mo a ke tsebe ba be le bolwetse ge bolwetse la bothoma ka tswa ka ntle ka tswa ke tswe ke ya mo go bore a tseba mo ke ileng go bore a tseba ba bang ka moka ga bona bao gobane be ke setse ke force black sa ke sa tseba kore ke fo gopela ke re ke sheba ba fokwa ka nna ba re ka re dula ke sa gone ke re lena ga le go bohloko a gone mo ke gapeleditsweng ka moka ba ke te tshela sephetho ke se ka thoma maka ka re ke gapeleditswe ge ke fihla mo go boratse ba le ba thusa ba pale e mong a tla go boratse ba re tlo ntlhola wa family ga a fihla kra ke sa khatlang gopela go boratse ba a re a wa gae nke ke bone gore o reng molwetse yo mola ile mo ke motho wa go phela ka dipilisi a re mo gongwe go ka bo go le ka mogo e alsa ile e tshwenya ka re be ke tle ke go bala ka mogare ga mala ge re sa le mola re le molo mo a wa ba dumellana ra wa ba re botlo ba furugo ka gore ke bošego a wa ke nnete a boa a tlantši ge re sa le mola re le line ya ngaka phone ya lla ge phone ya lla ke private number ke re mola ke re ga ke swara private number ke swara private number go to o mo kae ka re go gore o wa gafa o sware ke letswa ka re a ke ntho jwa mara ke ntho ka re a ke no gore nka hlotsa dilo tše ntši ke re ka re ga se mo sa mohuto ke kwa bohloko batho ba modimo ke a babelwa senyakeng gore ke nape ke kwa bohloko ke a homola e fele e ba di phone ke se ke fo di swara a ke sa tsebe ba re go reng o fetse o swara phone ke o hlakahlakane le bile ke a hlakahlakana ba ntšea mola line yela ya gore ke fotseng ke tsena ka mola ke kry-a thuso ba re no motho ke stress plus e bile se tsira depression cause o ka re le dilo tša di kwang a di right free ba re le reng gore le tše phone le bi ge šetse ba tšere phone la ba bia a wa go lokile ke a boa ke boa ga gore šetse ke le motho ke tšhabiwang ka mogolo go boleleng ba re o bolela ga botse gore ke mo plekeng e so ga ke le mo plekeng e so ke kwa go a bolelwa go bolela gore go ka mogolo mapele mama re gopela gore nke taba tša go di hlake ge o ekwa ba bolela ke gopela gore o re fe mantšwa be o wakwa ka gore ge o re ba re go ka mogolo nna ga re kgone go kwa gore na ba be ba reng mantšwa beng ke a kwa nka hlaloša ke a leboga mogaši ge ba hlaloša ba re wa gafa o swere ke letswa o moloi ke loile mang ke bone ke mang ge ke gafa a gone molato wa fela ke tšea dipilisi ke ame ge ke fihla go founiwa gape gore ke re ke kwa gore o tlemolotse diketane tšeo ba reng o tlemile ke ra ketana ka tlengwe ga diketane gore aowa ke a leboga ka gore nna re kwa gore o se gafa o swaregile o ile polokong ba manyanye go fihla wa thoma ke dilo tšeo tša gago di go swereng banapile ba go tšea ke go tlema ebile ba go tšhabišitše ka ra wa ka tšhaba ke mo family nna ka baka la yona bothata jo bo ntshwereng mama ke mang a re ngwena wa baywa ebile wena o swere ke lejwa ke phone ya private ke ikry-a a o mo tsebe motho wa ebile a senke ke yang gore ke hle ke tseba cause ke bajwa ke fo thecha ke re go lokile cause ba sa face fane ga ke thoma ke phone la molekane wa ka o bore go nna gore wa sa hle o ka se fole go o theditše mabarabara gore a mogela ntengwe le nngwe go a bolelwa mo lefase go dula go le ka mokgo go bolela a gone bothata ke amogetše ke a boa fane ke e mongwe family wa ntšea o khutšiša ile gore a nthuse ko se ka lapeng ba bereka ka moka go sene motho a ka nthušang ge ke boa ke re ke boela gae founu ya batse gore ba itime a ba itime ke e bona mo gausi ge ella ebile ke swara gape ge ke re ke swara founu ya ba
o mo ke re ke tsele gore o ya ga mangare ka gae ga o sa nyakiwa ka lapeng ga ke nyakiwa ka lapeng bothata ba gore ke se ke ka nyakiwa ka lapeng keng ke rileng e kae gologolo e le gore ke rile e le gore nna gante modimo ya santse gore le ke sa e tsebe nna go lokile awa ke a fihla gae bile e ba matšatši a di-holiday ba re gona and o founetse e boa family o founetse mogala ba kare a o ka re ke a bere ka ntshwareleng yena awa sware ga ke boela ke tlo ntšea ge o tse go tswaletše meberekong ke ya ka lapeng ge ke ya ka lapeng nna ke botse le gore dilo tsela a di gona ke le thabong ke a kgothatsiwa ga go ne molato go lokile ke a amogela bolwetse bo fele bo fihlile ge di mogaka ke re nkiseng kae ba nkisang kutse kore ke sepetse batho ba modimo ke sepela mo ke fihlile mo go boratse ba bale o tsere ga ke thoma ke re ke e mong ka are o ke hlape ga ke hlapa a tšea metsa o a berekishe ka mo ka kra le ka mo gola berekisho tsela tša ga re ke a berekishe ka kra le gore ga di tsamaelane le ka mo go nna nka gona ba re wa berekishe bua metsa wa re ke a berekishe ke fihle ke tsholle ka mo jarateng ga ke bona gore nka se kgone go tšea metsa le ke a berekishe ka mogola a tšea metsa le a tswalela le potlelo a nkgana ka gona ge ke re a tšiše ke a tsholle ya be e le go sepeleng gaka ge ke sepela ke tsame ke ralela ka tle ka fitlha gae mong gaka mo go ye mo gona boratse ba awa o nthušitše o nthušitše ga o ne molato ye mo gona mogare ga batsebe ba wa šitšeng ke be ke sepela boratse ba a fetša ka gore ga a fetša go nkalafo ke motho go rate o kry e bala baebele ka tšea baebele ga a kry ke bala a re go gore bala bolele gore o lorile ga ke tsoga furugo ke mmotša ditoro gore ke lorile ka mokgo a topa founu gona mo a folela family gape mola a re ke tsene ge ke re motho ga e le gore go ne se ke se dirang se sebe o se hlaloše le mo family o se ka tšha o hlaloše gomme le nna ke tle ke tsebe gore ntho e ke dirang ga ya loka awa go ne molato nna ke bone ntombi ke bona bolwetse mo ke bona le gore o jele ke bona le gore o gatile go bile jang le ka lapeng a go ne molato ge ke re ke dutse mola ke re ke dula le motho wa go netaba ebile ke rawa ka re ke stress sa fokotse ga go netaba ke a thuša founu gape ya ka itimo o tšea founu le wa founa gore motho ke moloi wa loya ka baka la go bona o rata baebele o le ya ka ena ebile ke itšere baebele ke nnete o tšere baebele o nkamogele le tuku ke beng ke fele ke e rwala ya e re ke tsoko nka se ithuleng ka leina mo radio ga ke sore tuku ya ke tšoe ke tlemetse gore ke a ditša wa ditšea wa diphutha ke a phutha ke a mo dia le baebele tsela ke motho wa go bala baebele ke mang a go tšeetšeng baebele a re wena ke mongwe wa boratseba aga o tšea baebele ga ke tlo nyaka baebele ke mo ke re nna ke a sepela a re wa sepela ya kae ka re ka lapeng ga o nyakiwe o santse o fodile fa ene o tlo kwa nna ke ra go thuše bodiketseng mo ga ke bone tšwelopele ya ka gore e ka ba go riagalang ke a sepela ebile wa sepela nna ke sale ke phutha merwalana ka ke sepela baebele la ditukutše o di tšere gane o tšea fodi ga ke fitlha ka lapeng ke bona ka mokeng ke goene wa ntse re go tšogile ke amogelegile go ne molato mara ke a bona re ka molapeng go ne le ntho e leng gore e tšhogilwe ka moka ba tšhogile ga ba tse gore o ka ba go riagalang ka motho ga ba tsebe nnete ga ba tsebe ntle le thito mola e le gore la mathomothomo ge ke tlo thoma ke tswile ka mo kamoreng ge ke la mathomothomo e ke seng ka e botsa ka e fa batheledi ke tswile ka kamoreng ka robala mo ntwe ke kwa ke re ke gatoga ditao gore botlhoko le boroko bo segone ge ke re boroko bo segone ke ra monne ke a go nne boroko ka a re le nna ene ke motho gore tshwara ke digateledi le nna a ke be le boroko a ke tsore gore re tletlile doctor re nyaka thušo monna modimo a hlehla nyaka na le thušo le bana ka moka ba tlileng ka mo a go ne thušo re e kry-ileng ke mengwaga go fitlhelela ge ke tlo re ebile ke bona ke sa tle ke sa tseba gore ke reng ke buela ga ene ele wa difounu ge ke fitlha ke semotlo ke tlo topa ke ba bang ba gore a tseba ba o nthuša ba ntšhe gore ke tle ke be ke phagame ke be ka mogo ge ba tšo ba nthuša mola ba tla gona mo ntetelela gona moo ba re le le mothuša gore motho e santse le motlogela gagwe batho bale ba makalate ba re gape batho ba sa tla mo ba re ga go dirile ba re ke moloi bale
ba re go lokile o tlo fo lawyer rena ka moka rena re ka se ka be ra malahla a le ka mogo ene ga re thomo ra makala seemo se ga ka mogo a le ka mogo a re se gore go diragalang kae banike thuso ya gore ga e ba gore ba bolelang ka mogo ka nna ke re molemo ba le godimo ba shogofatša ba ke le tsema tša bophelo go ba bolele gore ke ba dirileng e kae golo gore ke nape ka mama wa e modimo santša ba shogofatša ba fe matšatši a bophelo mola wena batho ba ba re wena wa loya ba re se kwa botšetša bobe ka bobe ke swantse gore ke re ga ke rapela ke re fang ke re ba ba direng gobane ke senyegile leina a gone ma ke senka senyega korema ke kole mohloko ke ile e nngwe ya ditleliniki ge ke le mola ke sa dutso ore gante wa phela ka baka la gobane wene re tseba e le gore o swere ke selo sa gore o swanetse gore nka bo ile ba re swantse gore o kgatlhiwe ka matlapa ke tsega ke fetola ka re fela ga ba nkgate ka matlapa ke gopela re moya wa ka o ye go modimo ba seke ba tšea moya wa ka ba tlhokometse nama fela ka boa ka tepa sebete sa gore modimo a ke amogele ba re thute gore o amogele se sengwe se se seta ka re ba thato ga ya go morena le dipolelo tše ka moka ke a di amogela family ya ka ga go ne mo e sepelang bana a gone mo ebile e fo ba nna gore nna ke moloi mama nke o emenyana wa tseba wa hlalosa mara ke misa dilo tše dintšhi ka gare ga tlhaloso tša gago abuti ya go a hlokofetšeng a hlapiša ko wena ge ba mmošara ba etla go motšea ke ngwana mmago ka lapeng kwa bone lebelegwe le ba bakae ka gae ka go survele o ka re ge ke berile ba bang ba fetile le ba ba šetse le ba bakae gone jwale e mongwe a fetile šetse le ba se re ba bahlano le šetse le 5 banna ke ba bakae banna ke ba bane wena o mosadi o nnoši mo mo fetile ka nako e abuti ya go a bajwa o be a hlapiša ke mang bo gone a feleng a itla e monnyana a mo hlapiša and then ka nako a tlhokofetše go padileng gore a tla mo hlapiše ebile a fetša a hlapiša ko wena molao le mosadi bele rata le matogong ba sa tla le tseleng go ba lata bale ga ba founa ba re rena re fela re tlo fihla ka go pick up a re tlo diega ka fo bona ra go le thušong ka kry-a o be o ne o nnoši be ke ne le e leng gore a ka se kgone gore a ka wa family e sa kgone gore a ka thuša go tsena ka mola a ke re kgaetšedi ya ka ge motho a hlokofala gone jwale pele re bitša ba mmošara motho o re a motlogela e ka ba 2 hours or 3 hours go netefatša gore ka nnete o tlhokofetše and then immediately re lemoga gore motho o tlhokofetše re bitša ba leloko ba ba leng kgauswi like bo malome ge e ka ba gona borakgadi ge e ka ba gona kgauswi re a ba bitša lena le biditše mang nna ke biditše mogaša malomaka and then le ena a ba le kgole ne le ba utaka ba sa tla ba le tseleng ba tshwenya matilea mo tseleng a le ne di-family mo kgauswi le mo le dulang di-family be di le gona kgauswi and then di-family di leng gona be ba sa kgone gore kore family ya ka ya kgauswi be ba ke batho ba bereka family e leng gona ya bereka and ba bangwe ba ke batho ba batšheng ba entle ke family the most e robetše so ke nyaka go lokwiša gore ka gare ga family ka moka goba baagišaneng ba lena go be go se nne le batho ba o ka ba bitša mohlomongwe bontate ba ka di-next door bo abuti ba e leng gore ba ka tla ba go thuša go mohlapiša ba ba motho a etseng mohlomongwe ke lekile go ba bang ke kgopela ba bang ka ba re ba ne le boi yo ke polelo ke hlagišitše so re ne le boi batho ba o reng ge o ile kae o ile go nyaka thušo o hlakahlakane ka moraga lekgo la abutago sa le go thoma bolwetse gona mo ge ke fetšo bothabuti ge ke ilo dira death certificate ko ke a bua ka se ka hleke ke kgona kore kwa fo bohlakahlakane wa hlakana bo ka moka be ke le gabotse ge o be o hlehla mo go bopšhatladi o lele o be o tletla o nyaka thušo ya eng
ke bolwetse ka gore ka mo gare ga mala le go se robale ke sepela ke ya ditleliniking ba re ke ulcer ke sepela ke ya ditleliniking ba re ke ulcer kore ke ya le gane bjone mo ke dutsing le bangwe ke sa te tsebe gore ka ba go diragalang ba bangwe ba re ke badimo ba bangwe ba re ke eng ke sa tsebe gore ka ba go diragala taba ya gore wa tsoga e thomile go ba gona ka morago ga lekgola a butago go ba le kgalle ge a butago ntse a phela be ba re wa tsoga e thomile go bona ka morago ga lehula a butaka ka re nako ka moka beketswe ke ba jwa nna e thomile go kry-a ga buti a setse a robetse emapele sese ge o re nako e ka moka bo ba jwa le before a butago a tlo tlhokofala o ga botse motho wa malwetse ke motho wa go tinela di-treatment ja ulcer fela before be ke hlakahlake kore ke fele ke hlakahlakana mara e se bolwetse jo bo ntho ba dišha ke thomile go robala fase after poloko ya buti gomme poloko ya buti ke thomile gore ke tle ke nape ke hlakahlakane thata ke hlakahlakane ga ke fihla go bo re a tseba jwane ke setse ke bona gore a ke sa kgone go kry-a kore ke sa kgone ke kry-a thuso gore ka ba go diragalang ka gare ga hlakahlakano ye ya lehu le malwetse a gago bo a butago ba go thega thata be batho ba nthega and then batho ba ba reng wa seleka ke ba ka gae go ba ke ba ka ntle ba bang ke ba ka gae ba bang ke ba ka ntle ko se bileng ka se re ba ka re tse dingwe ke di kry-a ka difounu and a gone mo e leng gore motho wa ntšhiteletseng ke yang kry-ileng ke le tleliniking ka e bona gore tabela e gona ka nnete and then ke kwa bolela mathata a mabedi mo o bolela bothata ba malwetse a gago a bileng gona ka morago ga lekgola a butago ke kwa o bolela le taba tša go tswa ka dikamoreng gore ga le robale ga le ne boroko ka ga gago go diragalang ka mo kamoreng ke tswile ge ke thoma ke bajwa nna ka re le ena a bajwa mara a sa robala motho a re bobola e mongwe a batho she more kgante gore go sene boroko ge ke tswa le ena a ba boantšhala morago le ena a re aowa ntho be le nna ke a kwa a ke robala ge le robetse ka kamoreng a lebe le boroko ge le tswa ka mokamoreng le robala ka dikamoreng tše dingwe ba ka di-dining room le ba le boroko go foswana papa nka thoma maka go foswana ge le tswa ba reng ge re tswa ba re le ba re go ne le dilo ka mo lapeng tše di gašitsweng ka lapeng dilo tše santse gore go tlo di ntšhiwe mara ke a makala ra tswa ntho a e ntšhiwe a e kgonege gore go diragalang a re tsebe go ya ka wena batswadi ba gago ba sa le gona go ya ka wena ka mogopoloko ya butago e sepetšego ka gona e go kgotsofaditše ntho ngwe le ngwe e kgotsofaditše papa senge go e ba le bothata napile ntho e napileng e go affectile mmeleng ke eng ka baka la gore o kgotsofetse wena ke ka itšea gore ke gore ke ka itšea ge ke thoma ke fele ke hlakahlakana gore ke e bona ke ge ke gopola ke hlakahlakana ka mokgwanyane mo gore ke nwe metsi ka sepiti kare maybe ke le ngwana gore go dira jwang ene ntho ya diphitlhela gore maragane wa ke santse ke hlapiša a botina nna ke le ngwana mo go yena go mara be ke sene choice ka baka la ge e le gore ba bang ga ba gona gausu mama ke nyaka mpotse mo ke kule re wena le mogalaba le roba le mo gote o robala di kae o robala kae ka gae nna ke robala ke boetse gona ka mo kamoreng wena o robala ka kamoreng mogalaba o robala kae o robala mo dining room ke eng ntho e le riang gore le tswe ka gare ga kamora go sene boroko papa le ena ka boena to ene ga senke ebile nna ke mosola a re ke a rata go tla wa boa ga a fihla a hlobaele gape ene le nna ke be ke motho a nna le go nna a ke tsere plan ke bana ba fetse ba re foi tsena le mathata ge ke re ge ke tswa go bore a tseba ke tsere sela le sela go ba kaonenyana gore maybe ke rapele ke dire mara a bo gona papa a bo gona wa tseba ntho e ntlabang ke eng prof mme le tate ge ba le ka kamoreng ga ba ne boroko ba tswile ka kamoreng ba robala mo ba robalang ka mo ntlong still a go ne boroko then why ba sa buele ka kwa kamoreng ka gore ntlo e ka moka ga ena ga e ne boroko why o ka re go ne le ka mo e leng gore ga go ne boroko mara o ka re ka go gongwenyana o ka re go ba kaonenyana a ke tsebe tate a bona a bo gona boroko jwane
go bele nna ke titipitile sebete a re nna bane ke ta motho wa matogo ga ke tlo latela cause ke a hloba ene ene be ke sa re kana ke motho wa go tonwela maybe ena wa robala ga kwe mo go le ena o a kwa gore o ka ba go diragala ene wa leka le ena go ya kwa le kwa a o nyaka sela le sela gore go rege mara go nto e luka jwale nna putsishoshi ge tata a robala dining room wena o robala ka kamoreng le rara tša lapa uang bošego nna ke gona mo ke tlabegang gore le ena gore wa o ifa ke a ka nako nngwe ke fetse kore go bolela nnete nna ke fetse nna ke tineetse jwale le tla rera tša lapa dining room re dula mola re sa re e mongwe a ekua mongwe a ekua a kry bane e mongwe ga re yena bane o tloga palwa o tla ria ga gone se o ka seria bana ba be ba le kae ka nako eo mama bana ba gona ba lekane ntwa go tate a e gona a gone nqa a gone selo se nka thoma mmaka kare o nkgopišitše o nthetšare o nthela re le ena ke tse di motla ba le na a tse bore go riegang ka o se ga gane thušo e fela a re e kereng mama ke nyaka go bolela le wena ganyane o kwa eng ka mo ditsebeng go o dutse o nonnoši kore go kwala santo mo kore go tla letswalo le thome le dume kore go beng ka re go bolela something ke nyaka tše di bolela le wena mantšu a bolelang ka mogare ga ditsebe tša gago a re ga a bolela le wena a reng bantšu a bolelang ka moga ditsebe tša ka re o ska sepela cause ga o sepela o tlo fetša o kgwetse tseleng ge ke etswa gore ntho e ya fihla gore o ya kae o tlo fetša o kgwetse mo ngakeng eo kore ntho nngwe le nngwe e ke e dirang go e ba gona ka mokgong e ba letswalo ebile e creata dilo le tlhaloganye setibane e creata dilo ka mo alright o kwa lentso le re o seke wa sepela o tlo kgwela tseleng lentso le ge o lengwa ke la motho wa mosadi goba ke la motho wa monna kore ntwe doctor ka mokgwa e mphitlhelang ka gona a e fitlhe kare e nele gore e fitlhe mo tlhaloganyong wa nkwešiša e fitlhe tlhaloganye e nape ebe ntwe e nape e nkgobatša gore ke polelo mara polelo e sa ditlhagišeng ke ko ka rone bothata ba go araba wena o bolela gore go ne lentswe le le reng go wena o seke wa tsamaya ka baka la gore o tlo o kgwela tseleng prof o botsiša gore lentswe le le go botsang taba tseo ke lentswe la monna kapa ke la mosadi na kore ntho e creata e tla kamo gomme ge e le go le ka mogare tlhaloganya gore ke re ke lentšu ka boka la gobane ge etse koretse ntho e kole ke ntšula kore nkane kare ke monna o re monno gobe kore voice nna ga e be mphitlhela mathomo ke sa ba ka kra bola thusa e bolela gona ka mokgwa gore o tlo gwa ke tloga ke boletse mo go bantši ka re ntho lentso le ge e le la monna o le kwa le swana le la abuti goba o le kwa le fapana le la abuti alright mogalabe le yena o tshwanya ke lentso ena fo ba se go fela ka re wa bobola ga bobola le gausi le wena o reng a ba re nkare o fetsekisa se ga botse mama o kompotse mo ka mogare ga lapa ko wena ke mogalabe o ba bang ke bomang bana ba be ke ba kae bana ba lena ke ba bararo ka gare ga tlhakatlhakano o bileng ka gare ga yona o ile wa ya sepetlele ke tswa sepetlele bana ba le mogalabe ge ke fihla sepetlele ba re maybe ka be le depression maybe e ka be le baskile ske ba re maybe ba tswa ke depression and ye mongwe le doctor motho o nida go hlapishiwa problem le mo wena ye mongwe doctor ya o bereka ke doctor mari ya ke motho mo a re nida o hlapishiwa ditlhapiso tseo nna a khone tseba gore go diragala wa tseba mama ke bona o ka re o tshwenya ke thokolosi o ne di-sign tse dintšhi tša motho e leng gore o tshwenya ke thokolosi gobane motho o tshwenya ke thokolosi a ne boroko a ne bophelo bo bokaone ga ne kwano ka gare ga lapa
ga le ne le thabo jwale ka monna le mosadi ga le ne boiketlo ka gae ga o robala e bolela le wena ge o e kwa lentso la monna le re utlwokgwa gore gore go moroba gore thokolosie e go tsenele ka gare ga dikobo tša gago thokolosi ke yona ba tlamang lefofonyane ka yona go ba jwa mogopolong ba go hlola ka thokolosi taba ya founu e kotsi kudu gobane lefofonyane ba le romela ka founu kudu tsona dilo tša go swana le tsona tše le di private number ba tlo le go batla ka tsona gobane ge ba romela lefofonyane la founu ba berekiša private number lentswe la gore wa loya a le nyakege onkwa ke ntho nna ke e bonang o hloka thuso mara o tlile go yona lapeng la gago ge o ka a se wena o nnoši ka lapeng la gago o le go mosadi o robalang ka kamereng monna a tswile ka mo kamereng ke ba bantši fela ba tswile ka mathata a go fapana taba ya gago e ne le bokotsi ka gare ka lebaka la gore ba family ka ba šala ba go tlogela le setopo nako e telele potšišwa ka ko gore ba ka senape ya ba lebaka la bona la go ikarabela gore be ba se gausi ge ba se gausi re bitša moagelwane motee ge re kwana le baagelwane go ba re nyakara ga di re nyaka mang ge o kwa ka kapa go botšare o motee wa family o mogolo ba le kae gobane a se batho ka moka ba family ba ka tsamayang why ke eng se se rileng gore batho ba be le kgopolo ye e leng gore godimo ga mediro ye wena o dirileng e ka ba botsa gore wena o bolaile a butago ka ge ba re wena o bolaile a butago ke eng se se ba makaditšeng mo godimo ga family ya ka bona a se ba ntse ba re family ke bolaile a ba se ga gore motho a tlhalositseng a re ke bolaile a butaga ka re family ge e thoma ke tswa ka molago tlile mongwe wa family wa mmangwane a fitlha a thuša ka molabedi a ka ba ka tlogela nna motho wa monna ka ba ka tlogela mmereko a o tswetša pele a re be re sale bitse re le kae founu ya retla be re le kae re le tseleng re itla mama we o rile ba re o bolaile a butago a ba etse a butaga doctor ba re o bolaile ma a ke tsere ba bona ba bolela ba se ka ba re ke a butaga ke mmalaile ba fore gore ba re wena o fetša batho a ke bolaya kole ga botse mara dilo tšeo tša gore wena o phariwa ka tsona di tsweletše ka morago ga lehula a butago kamera ga buta ka beise ke ba jitse ge ke ba jo ba go sha ba nkisa go boratse lo tse ke tsodi kwa ge se nna ke le mowe go e mongwe family ke lati gore a wa ba re ga o ba jo fulo ya mo ile go ntse bothata ba ga go gore o moloi ele private nampe ke benki ka gore ke ya rabile ke tswile mo line private number nke re tsentšhe monna auso taba tša gage a nke re kwa mogalabe a ke diko taba tša auso a re kry-eng mogala ba gage ore o mongwe wa family nke le re kry-leng se se re lokišetse di-phone number tša o mongwe wa family mowe nke re founele bona ba re tlhalosetse is either e be ba babedi e be o mongwe wa bana ba mmagwe then le o mongwe wa family ka gore tše ke di kwang wena le tše ke di bolelang ke mogala ba gage a ke di kwa go kwe motheletši re le ka gare ga dipitša di re kgabakgabela re na le tate mo mogaleng fa ke mokgalabe wa mme o re na go le yena ka fa tate re a le dumediša bile re a le amogela pitšeng tše kgolo go motse community radio gona mo go 96.3 FM le gona le theeleditše seyalemoya tate eba mogala ba la mmotša gore re tla mo re tlo monyaka
mogekolo wa lena o tlile mo go rena mo Motse Community Radio lana go lapitšentše kgolo leo e le go gore Professor Moremi ke karolo ya lona ka la bobedi la bone. Mogekolo wa lena o lla ka taba tša gage tša malwetši, o tlhalosa ka lehu la abuti yagwe gore mafelong o feditše e le gore e swanetše e be yena a hlapišang abuti yagwe. Ka morago ga fawe o ile a thoma go ba jwa hlakahlakana ge ntše lehlehla le ya kwa ga a hwetše thušo ebile o latofatšwa ka taba ya gore ke motho o a swara-swarago ebile gona ka kua gae ka lapeng la lena tate ga le ne boroko le a hlobaela mo e leng gore ebile le tšwele ka phapošeng ya boroballo ka baka la gore ga gone boroko dilo tše ka moka ga tšona le a di tseba le a di tseba mongaka go ya ka lena le nagana gore mogekolo wa lena a ka no be a mile keng ka morago ga lekgo la abuti yagwe nka bolela maaka ka gore ga gone nnete e ke feditšeng ga gone nnete e le hweditše go tswa go yena le a tseba gore o a fokola le tsebang ka malwetši a gagwe tate tate your account before attempting any further calls. ke be ke botšiša gore le tsebang ka malwetši a mogekolo wa lena ke malwetši a mafe a gagwe ao le tsebago gore a mo tshwenya go fitlheng ga jwale bonnete nka se bolele gore ke bolwetši jo bofeng ka gore le gantšintši o itse go thoma go hlakahlakana ga re ro botšiša gore a tseba gore o ria jwang ba bang ba re botsa gore o tshwanetse o thwaswa o thethile le mo man ka baka la tsona dilo tša mokuto a go tserisa buši gore bothata keng and then re sa bolele ka mama re bolela ka mathata a ka lapeng la lena a go hloka boroko le nagana gore mathata e ka bang tate kgopolo tša rena e foga ba gore ke dilo tša batho ba bošego tšeo bale re sa tsebeng gore le gona tamang gore jwang ka le gona ga re ya kua le kua gone bolelwa gore go ne le dilo ga gone a kgonang go thuša gore di ka tlošiwa dilo tšeo Professor Moremi wena mohlomongwe a ka ba le putšo tše pedinyana pele re ka laelana le lena tate thobela le kae pa rona le kae re gona mme wena ka mo mme o bontšha e le gore o na le dihlakahlakano ke ko la bolela polelwa gore le ka gare ga lapa le lena ditlaišago tše di motlaiša le lena di a le aparela o a rereša nnete ka gare ga lapa ga gone bophelo ebile a go sa kgonagala gore le roba le ka gare ga kameraiti go etša gale
ke nnete. gantši ge le robetse ka mo kamorempa ke dilo tša mohuta mantše di la athekang like le tshwenya ke dithokolosi goba digateledi le tshwenya ke dilo tša mohuta mang? Ya e ka no ba tsona dilo tša mohuto le tsona digateledi. Yeah. Nto nna ke e tsebang ka thokolosi thokolosi ye ba e romelang ka gare ga kamora ya baratani ke thokolosi ye neng le kgang kudu ye nyakang gore ge motho a tloga a iphethela ditaelo a tlogang a nyaka a iphethela a tiišitše ka maatla. Ene a go kgonagale gore pao wa ge kamora wa ge ntlo o kgethe gore ye kamora ke yaka o tlo fetse o itšhabetše ka lebaka la batho ba bošego a re a swanela go ba fa tšhantse go fihla gona mo gore ba be ba thabe gore ba be ba gontšhe ka gare ga kamora ya gago ye o e yagileng o e rata. Nto ke ikwešiša mo ke lebaka la gore le sa hletše ke dira ka gare ga lapa ene mme ka mokgwa leng ka gona nnete bofokodi bo gona ka lebaka la kgatelelo ya monagano ka lebaka la gore dilo tša go swana le tsona tša bošego ditlaišego tše mme a leng mo go tsona di ka feleletša di hlola bolwetši mo godimo ga mme ene bolwetši bo di tlong go bohlola e tlo ba bolwetši ba kgopolo bo bo sepelang mmogo le tabeng ya gore ka gare ga lapa go be le diphapano ke re mong a robetše ka kua mong a robetše ka mo ntho ba e dirang ba tswala hlalo ka gare ga lapa mara e tla gannyane e no ke re ile gore lena le no ba strong ka lebaka la gore le gahlane le ratana mara se se thoma gore bontšha gore lenyalo la lena ba le thuba gannyane so thušo ye nna nka lefang yona ke bolwetši ba mohuto bo nyaka ge re alafa batho re ba alafe bobedi ga bona ene le gona o ka se ba alafe batho o ba alafela ka gae bo nyaka le hlapela dinokeng le phetha ditaelo tša thaba le phetha ditaelo tše e leng gore di tlo kgona go le thuša gore raka seriti se e leng gore se tšwa se le ka mogare ga lapa se se tlang ka mokgwa wa seriti se o e le gore ke thokolosi ka lentšu le lengwe batho kgalebe ba e bitša sepoko se e leng gore no se tla ka go senya ka gare ga lapa seriti seo santše se tšwe gore wena le mama le tle le kgone go ba le bophelo bo boraete taba e gona ka mogare ga lapa mme le yena o bona lane le mathata le tloga le hloka thušo motswadi yaka gore le mogekolo wa gago a kgone go loka be gabotse gobane se ke se bonang gora gore se feleletša e le gore se affecta le bana taba e ya ditlaišego ge ye mo baneng e ba swara jwampa ba swara gabotse bona ga ba swarega gabotse gantši thokolosi ge e tsena ka gare ga lapa sa mathomo se e leng gore e lwa le sona ke tšhelete re bona ka tšhelete go sedule re bona ka bana go no phela ba sene lethabo ba sa be le tšwelopele ba rata go ba le tše di botse fela dikgopolo tšeo ba ba le tsona di sa kgone go ka phethagala thokolosi ge e tsene ka gare ga lapa e itirela e tenyakela mo e dula go gona go bona e go ntšhitše ka gare ga kamora go ra re thokolosi ye e tsene ka gare ga kamora mme ka kua gare ga kamora o tlo makala le ge e le gore wena ga o gona mara a re ga tsoga a e ba o kare wena bo le gona le legare le rera tše dingwe tša selapa tša bošego o e bona jwang mama gantši thokolosi ge e tla mo go wena o kwa eng o kwa ke kwa nkare ke mogala jwaka ge e tla mo go nna ke le nna kore re hlalosetše gore e ria jwang mama ge e tla mo go nna ke kwa nkare o bolela le nna o kore polelwe nka e fa mo moyeng ke gore go boleleng ga ka le yena o mpotšiša se seng sa ka lapeng se ke santse gore ke se hlaloše le se kore nka tla ka hlaloša gore ke dilo tše ntšhi gore o tsoga go sele and then le leng le ntši fela ke le kwa gore tsoga o rapele kore ke se ka kwešiša gore go diragalang gore ke yona gore jwang wa tseba thokolosi ke phoofolo e bohlale kudu ge e thoma e tsena ka mogare ga taba tša marato ke nyaka go tseba re thokolosi e ya go tsenela ka gare ga dikobo e hlola thobalano le wena go etša ge o ne le mogalabo wa ka go na amen papa e ka mokgoo e dira eng mama e rewa le lena papa e ne go le fihlela e le rietše mama e moria go tšona nna nka bolela maaka ka gore a nke ke kwa selo wena ga o kwe selo se beng se go tshwenya e be e no ba tšona digateledi tšeo di beng di tla di le sahlela ka maatla ka mola gare ga kamoro ya ene gape nna nto ngwe e makatšang ko gore boroko go ne le gore ke roba le boroko bo e leng gore ke no makala go sele o no makala go sele
ene ge o tsoga mmele ga o tsoga o lapile ka nako nngwe ke note kwa ke sega botse o kare ke robetse gampe ya ya e ne go diria le tsona tšeo di saene mara ntho nna ke e bonang kudu motho e mosatletseng ke mme wa neng le rena ka mo ene re ka se re ge re mofa dikalafi ra fa mme a na noši go tlo ra re ge re fa mme dikalafi re mo fe mmogo a ne le lena kere so go ya le ka mokgwa e leng gore seemo se ka gona mme nna nka le kapa ka le thušetša yena ka maatla ka mokgong ka gona fela se ke nyakang go le lemoša gore thokolosi ke phoofolo ye e sa tlogeng bonolo go motho gobane ge e fihla e bona motho wa go swana le mme a etšao e make sure gore e di dira monna wa gage gore e tle e tloge mo go yena re tlo bereka ka maatla go tloga go nyaka ga dipheko tše thata tše e leng gore di santse di thuše mme ka lebaka la gore ba bangwe ba fela ba e bitša gore ke spiritual husband kore gabotse ke monna wa gago wa semoya so re sa le gore re e tloše e tlo re berekiša ka lebaka la gore mo go mama e dipoditše gore ke fihlile ke ya ga motse so that's why o bona e fela go chase e go ntšha ka gare ga kamora e nyaka go biela kgole le mmeo gore e kgone go berekana le yena e phethe morero wa yona so o hloka thušo ke tlo mo fa yona so mme le leloko la gabo ba kwanapa a ke ne bonnete mara ke tseba jwang le ya kwana mama re ya kwana go ne ntwa tabeng ya abutu e leng gore o robetse le yona e tlo nyaka gore re e lebelene ka lebaka la gore a ke re fa o tlile ka dilo tše pedi ga o robale o ne bothata ba ka mora o ne bothata bo bogolo ba thokolosi o ne bothata bo e leng gore mo ke bela go ka lapeng flo hlaka ka lapeng la geno go hlaka ba jwa ba ge le bolela ka hlakahlakano le bolela ka malwetse ya go swana le ya wena wa ba jwa wa bona ba fo ba jwa malwetse a ka tsebo gore ba ya ditokte ka re ke ba go le ga ba tswa ba re la ba re nnete ke bona go hlakahlakane gone ka re ga le tšhalete a di be gona a go nna gone go thuša e mong ene le bana ba bona le ge ba re ba swara ka mo ba bereka a ba bereke ka moka go kgone a ba kgone go bereka ke tla bona re ke ba thuša jwa malome ka kapa ke tsebo rone le seo nyakang go ba botsiša sona wa tseba ntwe ke bona mo go mme e ka ba ditokološi tšewe e ka ba dilo tše dintšhi tše di mo tlhokišang boroko ga a robetse ga ke bone stress mo go mme ke bona le fofonyane mo go mme ge e ka ba mme o mo theeleditše gabotse go tloga mathomong go fitlha gone jwale o ne le lefofonyane and then a boa a ba le sedimo mo go yena ke dumellana le wena wa tseba e ya sedimo wa e ke sa nyake go e tsena kudu problem ke gore thokolosi ba e dira ka seriti sa bahu and then ge o ka re o ya go motho a bona sedimo pele a palla go bona lengelo ile le tlang ka tshenyo ge o ka motho a se isha le so a go ne ntwa ga ge e tloloka ka lebaka la gore o kitima ka lengelo ile la le mosenyetša lefofonyane le tlo ba gona gobane o bolela le thokolosi e nna re sa e boneng e tla bonang ke ba profeta le rena dingaka then e tshwenya kgopolo ga that's why ya re ke kwa lentšu la monna le hlama eng le hlama lefofonyane batho ba go swana le ba malome ka kapa le ge o ka ba isha di-counseling wa re o ba nyakela batho ba sekgowa ba ba cancela go tlo ba boima go bona gobane ba cancela batho ba ba sepelang ba ne le meleko ka gare re tlo ba berekiša boima lefofonyane ke kgatelelwa monagano mama go lahlegela ke kgopolo go fela o lebala tše dingwe o di gopola nako nngwe o bolela o nonnoši ke go bajwa mogopolong
a kere so re tlo go thuša ka yona gore le fole re santse re rake nto e go boledišang o hloka ye go boledišang gore o kgone go bolela le rena so o kgone go ba ga botse pa ga dutse yana nnoši mme ka mogae o a bolela nnoši e kana go wa kwala bolela na nnoši ene go dipolelo tše e lego gore wa di bolela ga na nnoši gantši o ne go di kwa gore di ra gore eng goba o no kry-a nako ngwe di sa kwale le gore di ya kae wa gantši ebile nakong ye ntšhi ebile o hwetša ebile ke sa hloke motho a etšana ka gore nako ngwe o hwetše o ka re o bolela le wene a le ka kua ka moreng goba a fete mo wena a bolela a e ka kua ka moreng a bolele o hwetša bolelana nnoši bale o hwetše le gore a re motho a etše ka nako ya ke yona problem re e bolelang ya lefofonyane badimo thokolosi le swiswi bothata ba go aparela ke madimabe bothata bo bogolo ba gore ba moromela ka meriti ya batho ba ba robetšeng le ditoro tša gage o tlo lora batho ba ba robetšeng ka lebaka la goreng ka lebaka la gore o ne le mathata motho mo go yena so thušo batho ba bantši ba lekile go ka mothuša nna se e leng gore ke santse ke go se lebelela ko gore na batho ba bebeng ba go thuša ba pallišitše ke eng go ka go thuša gobane nako ngwe re no kry-a e le gore re sola batho ba ka ntle wa kry-a e le gore no gantse dilo tše go no mo di tswang mo e seng kgole gona so re santse re ye go lebelela re bone gore re ka go thuša ka mokgwa mokhuta mamama so batho ba beng ba go thuša ba lekile tema e ba e kgathileng ba lekile go fihla mo ba fihlileng a re ye go leka le rena re bone gore rena re ka re ge re leka ra go fihliša kae ka re bolwetši bona re a bo bona bo gona bolwetši ba iponagantšha ntho e bo e nyakang bo nyaka dikalafi fela ko sepetlele nako o ile o re ba go diagnostic ka taba depression a zanka ba go fa di-treatment a bampha treatment cause ke tse ke ba botja bampha ba re bona ke ba re la ke re ke tsamaya ke selomo ka nako ngwe se yang khama le ge ke a bolela ke re ke a ja a ke kgone go ja ntho e mo ba re ke yona they still isal alsael so bampha treatment yona ela ka tšwela pele ka yona ela ya alsa mara ge ke nwele gore go ba ka tsele nngwe ke sa tlhaloganye gore ya galang and se sentla bang doctor nako ngwe go tlo nyaka gore ke je kore ge ke ja ke no ja ke je ka nako ngwe ke sa ntse re ke tle ke je go tle go gane ge ke je ke ja ke kwa bohloko teng e ya fisha e tlala moya ya hlaba e dirang teng ya tlalelana ka mogare ya tlalelana ka mogare o kry-e le gore kry mara ke dijo tše a ke sa tlo ja thata cause dijo tše dinkuša bohloko cause ka re a ke ije doctor ka nako e ke reng ke a ja di dumela dijo tšeo ke di wela staff and ntho e ke jang mo go ntšhi mo ke ileng mare ke na le sejišo ke se ke ka ja nama kore se ke se jang ke ja ntho e tshwanang le veg ge ke dumile se se bokaone ebile ke no go jutša le ka metsi cause ba reka ka lapeng dijo dilomang ke ja yona maswi maybe le bo di-cabbage malome kakapa a gona molato ba re lebogile kudu a re kwa ba theeletše gore ba ka re fa maele a majoa mara nna mo bolwetši ke a bo bona kere o ka re pa o kgaogile ka lebaka la network no re a leboga prof motheletši be re ka thaba kudu ge re ka go fa sebaka sa gore o letse mogala go 0648582771 0648582771 gomme o ntšhe maikutlo a gago ka nako ye nngwe o ka romela letlakaleng la WhatsApp line ya rena go 0648582771 0648582771 kgaitšedi ya ka mo le agileng gona ke nageng e tele ga geno a se nageng e teng a buta go tlhokofaletše kae